Khovela hian dan omlo ta se kan buaina sa omange mase dana oma thil swal ti te shem an ni thin hian omzia ani hle ani mi mak tak tak poi khoi she mya lo midang hlut na po she lo te hi zalen takin thei ta se nunaral muang omlo mange mase dana zara mi hlo te chu tan ina kum tam tak khung an han ni thin hi a thlamwan thlak thin ani a then phei chu an poi khoi na wanga thi tura ti hial po an tam mai kumin chung nge ya po hian USA bik mi som pali ti hlum tura ruwa manani hengan ti hlum tur te hi dan mi ta tang chuan chua phu to lo khotlang ta na mi hlo an ni thina thi tura an ti te hi an thi hun soi mai thei ani ngai lawa tan ina po de draw big omin security a thabika cellmate tan pui po an nei lo tlang puya tang dang te ti ang thin na zong an ti arem ve lo boka engkim an ta na khir bika a she bik le an thi hun nga ka tan in sel te an ni mai an thi hun turan shelawa kum tam tak ti hlum mai lawa de draw tang an thina tang re lawa ti hlum wat te po an ve bok an tan na hian engtika mo an ron chu anga an ti hlum ni tura lo nir renganga an ti hlum na tur ruma lut turin an la ron hruai don ti sherengin an tang thin USB ka kumin February thla po khan de draw ti hlum an ve nuala tu te nge an ni eng boy khoi nge an ni eng wanga ta nge an ni an thi ma an eidu hnuhnung ber an last meal engele an thi ma an thu soi hnuhnung ber te enge ti kan en haule ang South Carolina State Attorney Marion Bowman ani hi January ni somthum pakhat kumsang hi somni panga khan chiu hlumani atan chan ber chu February ni somni pakhat kumsang hi pakhat khan kumsom ni mi le kani lain Bowman hian meiche pakhat in hau in nial puyaneya ani hino pante ta tanga school kal pui thin ani nge a kumsom ni pakhat mi Candilius Martin ani Kendi nen hian an in hiala leiba chung changa ni in rama akap hluma Bowman hian ataksa nu ka kar nunga dale in akar chopin mun re laya hala hemeni thau hian Bowman hian Kendi bula hian nitlak ma in ithi ang alauti nge akazin James Taiwan Gorson na thu soya tanga Bowman himmanani he thil twal tha na thleng hi a mu thu le Bowman hian alo plan lok sa vekani thu a soibok ama Marion ero hi chuan ati ani lo thu a soitluan thaka athi don thlengin Kendi kha ka tha ani lo ti in aka na silai chuluya charle ni Marion Bowman a lawyer hian evidence te po hi arin tlak tok lawati a legal team te po in mi hang le ngau in thliar than na po atelani anti boka adet penalty hi su turin voi enge mazat petition siama se an hlotling lo he case kumsang ni pakhat vek khan chin fel ni in Bowman hi de draw shom takin a oma adam chung chan ve a oma kumin mai khan ti hlumani ta ni athi mania alas mil athi ma a einu nung ber a eidu nung beratana athan chu seafood fried chicken wings le strips onion rings banana pudding German chocolate cake le cranberry pineapple juice te anni January ni somthum pakhat kumjang ni somni panga khan South Carolina little injection a chiu lumani amutaran mai thi na chu an chiu luta attorney chu ava en zewa in chunglam mu chung chuana en le amita chinga voi ni vel chu aron meng le a ching le thina atho ka har satana amui de soi de win minute som ni atin chuan medical professional ron kalin o maron ngai thla a ngonga khoile a om ben sakdet detin daruk le minute som ni passaria athi thu apuang ta ni athu soi hnuhnung ber hi ama in soi lawin azia sa chiarani ti hian azia ka Kendi Martin kha ka that lo tuna thi tura shem kani na laka hian thiam lo na nei lo kani Kendi chung te kha anna ti ka shia an thin pori mang ka thi na hian an tan ha dam na thlena hun tha le hlim an lo man to te hlim taka an ngai to le tir theina ani don chuan ka thi na hian zia aneya ka ngayang
thlamuan na an mu ka be se helai ka tan na hmuna hian chan na le nat na chungchang tam tak kazir chhuaka a ul samlo ma se hun tha kan lo ton to te in shil ton na te khan muan na min lo pechin ti ka shia ka tor na chu atop trep to ma se midang tan chuan bultran na tha lo ni ro se in lu lo da sang reng ula ka hmangai che u ti shereng ula min shiat reng ta te kha in lo soi ve chin don nia ti in azia kani Texas State atangin Steven Nelson March ti thum kumsang ni som pakhat khan kumsom ni balimi ani lai ani a Steven hi North Point Baptist Church Arlington Texas a aluta rock atumani achunga Reverend Clint Dobson kumsom ni pariat mile Secretary Judy Elliot kumsom rukpa komite anlo oma Steven Nelson hi moilo taka mi a khoya wanga tanga pero la chuak me kani nge a heti lai hian biak ina lo ommi pahni te chun nat takin a khoile ta ami pazok Dobson chu avo a soisa in computer cable ina reka plastic bag te alua khum tirin tho chamina omtira a meichia zok Elliot zok po a hliam na hle a mel mai vela chena sa hle a thua ka khoi boka Dobson ami pa zok chu a thinga la liam na takin Elliot ero re tak en kolani nuwa adam le ani hemi tum hian Steven Nelson hian Dobson a ami tha laptop hi aru a Elliot credit card le a car aru boka a card hi thom no le tlere uleina na manga Dobson a laptop hi a shal bok police den an chui chuak ma hle crime scene a fingerprint le a kong shen chia te alo oma a phekhoka ami tha te thisen far alo ombok mai baka CCTV footage a Elliot car a khal lai lang veka a credit card a manglai te po lang veka ni man ni in a poi khoi hi Texas a chuan thi turati thei poi khoi na ni kumsom pali de droa om nuwa February ninga kumsang ni somni panga khan Huntsville State Penitentiary a tihhlum ani a Texas a tihhlum ani avang hian Texas a hian last meal hi request an nei ve theilawa tan inan e thin pangai an e ve mai thin soizau lokela Texas a last meal request hi an phalto lo chan hi chu twal that tu na kan mu mek Lawrence Russell Beaver hian a last meal a chuman to engemaw zata request a anti hlotlin sak nuwa pakhat ma a e du le lawa hewang hian state senator John Whitmire chuan last meal ti vel hi a tha ati ta hau lawa tihhlum tur te po anni tin e thin an e tir mai thin Steven hi an tihhlum na tura an mutir to a an chiu ma chuan witness jinga lo omve abial nu ni atan in atanga anei anupui ni ta kan hmu mek du boy hi a hmanga iziale achunga alom zia ashila nun hlim taka lo mang turina shila an chiu do na ka hlaulo ka thla amuang ti ila warden atiani athina tur chu ataksa a alu tranta anupui bula chuan kamu hilange ati a damdoi ron thok tran chu mangai na ti aron soile a voi ni athodeu ko ka aban le darvel akhur dera atop ta acheto lo minute somni pali nuwa athi ti puan ani a daruk le minute som nga thlai lamani Alabama State atangin Demetrius Terrace Fraser November ni somni pasari kumsang khatsakwa somkwa pakhat khan Fraser hi kumsom limi Pauline Starks Brownie apartment Birmingham Alabama a aludru a amulai kai thawin poisa adila apong sual boka anun na zo tura ngien shamin Pauline chu achapa ma se Fraser hian a poisa te lak ma in akap hlum der huntle maliama kumsang khachakwa somkwa pani March niriata Fraser thau hian kumsom palimi Crystal Kendrick pong swala tumle a inlua lawa Crystal hida in amana apong swala tlan bawatum chu akap hlumle ani heta tangarei lote a hian Fraser hi Michigana manani a he apoi khoi pani wang hian thiam lo chantir ni in thiturati ani a heng pani ba ka hian mi pariat talapong swal rin ani bok Dedroa omlayin athi dan tura lethal injection ayin hydrogen hypoxia athanga kumtam tak dedroa a omnuwa kumin February ni rukhan kumsumnga pahni mi ni inti hlum anitani
a eitur hnuhnung atan a last meal atan burrito le chicken chalupa supreme beef crunchy tacos le chips te baka Mountain Dew te athangani. Alabama State chuan freezer hi Holman Correctional Facility a hydrogen gas in adu ang ngei chuan an tihluma athi dona asoi chu kumsom limi atha Pauline Brown chung le thian te chunga khan ngai dam adila Brown kha thilo turani achunga thil thleng kha thleng lo turani atia apong suala atha nia lo soito thau kumsom palimi Kristalero kha chu ati ani lo thu asoi bok atop bera chuan ti angle ati na ang dewin let's go ti hi asoi hnuhnung berani thi na gas athok lu lai chuan athodeu hok hoka daruk le mini somni pakhata athi thu puan ni in a omna a gas an ka lu atanga minute som pathuma alungphu aphuto lawani. Florida State atangin James Dennis Ford kumsang kachakwa subkwa pasari khan James Ford hian sanghaman turin Craig le Kimberly Mallory te nupa hi asoma anfa kumni tling trep thlasomni pathum mi an shwai tel boka heta hian James Ford hian anni nupa hi abeita ni an pa jok hi alua .22 caliber rifle kapin ashoka zai boka sheite ina chek boka anwa annu soisale ina pong swala akap hlum vele anfanu Miranda Mulberry ero chu antraka anule pate ruang bula omtirin akalsan maka atuka darkar somni dona liam nuwa anfanu Miranda Mulberry chu helai vela farma thokten anmut chawa anule pate ruang nen anfanu hian ran nung se na satta kalau tuara anu thisenin alo luan na saboka real tram le dangrau eminan huani Fort himan ni in pongswal wangte twal tha wangte le child abuse wangte athiam lo chantir ni in thiturati anita der ruwa Florida State prisoner kumsom ni chuanga omhnuwa ti hlumanita a Florida adet penalty application hi amumal lo hle a kumsang ni somni pali khan mi pakhat chia ti hlum an ni lain kumsang ni somni pathum khachuan mi paruk ti hluman ni mase governor Ron DeSantis chuan kumtirte February James Ford ati hlumna tur hi assign tavatani a eitur hnuhnung ber last meal chuan steak macaroni and cheese fried okra sweet potato pumpkin pie le sweet tea te athangani February ni som pali kumsang ni somni panga khan lethal injection mangati hlumani a witness omave mi somni panga te mulai chuan amu a asoidu hnuhnung beran zo chuan soitura nei lo ma se thuziak in alo da ave a chuta chuan hugs prayers love lalpan mal som vek chi uro se ti azia kani. Texas State tatangin Richard Lee Tepler kumsang ni pali November thakhan Richard Tepler hian night club pakhata an manager Mohammed Ramuni le achian zayat te chu Thanksgiving day a takaka phluma hetia aka ma hian he night club a nge hian Richard hi alo thok to thina manager Mohammed nen hian inti thiam lawin Richard hi alo bana Richard alaka manager hian tongkam angei zong takalo mang boka aban nuwa an manager ni thin laka hian Richard hi alom theilo hemizan Thanksgiving zan hian sound equipment dollar sangkhat zanga mana nei thu an manager lui hi ashila dor pakhat parking lota in mu puya asoma Mohammed hian a thian pakhat zaya da som ve buka Richard poina thian pakhat pein na lo shwai ve boka tichuan Mohammed te an ron thlenga Richard ta chuan Zayed manager thian pa chu alo kap masa a Mohammed akap le an kara tangin a thian nen chuan an hnuk chuaka hetia an hnu la hian Mohammed manager hi aladama akap non le tichuan Richard ton an kara bek dumalak baka Mohammeda wallet te polak sakboka an ho nuwa Richard hian a roommate te bula atwal tha na chu inti theinan tak mangina soivela police a call le mi pahni atha thu soin mi pahni bok atha le tur thu asoi ngal bok asoi angein ni November ni somni pariat kumsang ni palia he klapa dancer kumsom paruk mi le kumsom pariat mi te chu drugs anei thu a bumin lui bula aka phlum le a police call le halin mi pahni atha le thu le so club so kharani lo chuan midang ka tha ta se lang ti in avau bokani
hemini ve khian Richard hi thil dang dai awanga man alo ni a mase tual than a in nam noi rin ni in atuka a in puang ta ni thiam lo chantir ni in thi turati anita kum engemaw zat de draw a nuwa anu te a u te a chung te bula chuan a ma ami kha ani to lo thu te atan pui dang te po angai to em thu te a soi thina sa khwana lama te po atui em a mi thatak ani to thu a soi ani February ni som pathum kumsang hi som ni panga a lethal injection mangin kumsomli paruk mi ni in Huntsville unita tihhlum ani a ma chi a kan soi James Janice Ford nen khan an tihhlum hun hidar kar khat che ina in thlawani Texas ani alas milan nei lawa athu soi hnuhnunga chuan athil ti awanga a in chhir tak zet thu soin ami tha chung te chunga ngai damadil molmola ami tha chung te po hi an tihhlum don hian witness a an ve a achung te chunga alom em boka chumai ba ka legal team te le de draw staff te chunga po alom thu soya athi na tur khuma muin ami tha chungte lo en ve tu te fit thui lo te om te chu awa ena ni tin hian ka thil ti awang hian in chhir lo ni ka nei ngai lo an hmangai tak te khalak sak tur khan dikna ka nei mi lo engtika emo chuan in thinlung takin min langai damang ti hi ka ngen na le ka tong trai na ani ka ngai dam dil na ero hi chuan anni kha ashwai le to don si lo ati a voi tam ngai dam adila athi na hi anun thar tan na van rama a in tan na turani thu soya warden bula chuan kazawe ati a ataksa a drugs alu chanta voi khat kati pal aron tilia voi som pani vel chu chiang takin athole a achetalo daruk le minute som thum pariata jiwani atanga minute som panga a athi thu puanani